namai gu video ke nang nei gu YouTube channels ke nang nei digo ma nang nei gu video ra ma upload te ba mi hebelam ge hamni ki sam play nang YouTube channels ma nang nei gu YouTube videos ra ma upload te be Chrome browser ke na gilu te design i le isplama Chrome browser ke na gilu te blog ge pugu option na pen sang cha kai la le thumbnail kai ra du pe la le tag kai ra du pe la le ma nang nei gu description ra ma diko min sang cha pe la le kan stu nang YouTube go app ke na gilu nanggu channels video kai ke vlog ga chipo ga tag le direct kai rape malai thumbnail le direct kai rape malai chipo jina YT studio ma gira lo za thumbnail kai ra nang nei malai tag kai ra nang nei chipo jina nang nei YouTube video upload te design na ke lang ge Chrome browser na gilu te design i le heverang to le nang nei go YouTube video upload te ke vlog ga nang ni go video sangya 5 minute 10 minute video te le in sanga ka 5 to 6 minute ke te le vlog ga nang go audience ne half sangya 5 minute ke na pi go ma pi mak te zaina nang go channels le grow te hung mi le kanes tu pi go ram ne pi de zaina YouTube ke na langa ba impression langa de zaina chipo ga langki bi pinki bi langki bi za was time link christi bi just pok tak na video ram le je viral te pe le kanes tu go video upload te ga ke pe video upload te ga nang gilu piliang ai ru na ma zaina minute kre video upload te blog ga minute ke na na pi ke zaina nang go channel le free te do wi le kanes tu minute kre pi ke kai ke ga ke lang ye mi pi design ha YouTube impressions lang ai bro match po increase te hang la le he barang to le mag za ne nang ni go YouTube channels viral te ra hang get tag le ira nang le description ira nang le ma thumbnail ira nang le thumbnail YT studio ge lu pi na impression click through rate he ge lu pi design na nang ni ngau ka la le chipo ge point se na bam de na nang ni go thumbnail i mak pi le he si lo ma za na nang ni go thumbnail te le mi bi ra le he nang ni le nang sui ge ni ngai lo he barang to le ma za na na mai gu video ja digo ma nang ni gu description kai ba mi I digo ma kai mi ma zena digo ma upload te mi he ta ka gni klei ka I example te le za YT YouTube apps ke gelo le go phone screen ge glei go phone screen ge blog ga in ka YT YouTube ke gelo le YouTube ke go upload ke aya plus ni ma blog ke upload a videos ma na create a short go live se special is po ge digum te ra mi be sanga ani ki na video upload te tak ke I te le le po na upload videos ke kai le upload video ge ka nango video suste do play nango video suste do be ge in ko aya example video suste le example video suste blog ge aya pack blog ge title kai la title hanga option page le description ge option pe la le public hange page la le mane location have page la le mane add to playlist have page la le kan le su pe mak pen ko lo be direct thumbnail kai do la le ma na tag kai do la le suppose digna example tu la le ka title ge example ge ka te ningum kai ra mi be how to create YouTube channels le how to create YouTube channels okay de les ma na ina pe prega ka ni kai do wi les emoji ma ka ni be kai do wi le attract is not do attractive te ra kai do wi le ra to de le ma na go title hanga te le lo de le nang ni go title hanga na kai mi ra ma na description ge ge design I get 5000 word kai do wi go option page ra le page e ba mi ge anui Zeme ra ma ki ma kai be 10 20 words 100 words 200 words description ge kain sam bara malale nang ni go description kai mi ma pato na nang ni go video channels viral te ra hange hung view le he berang to le ma na tag kai mi ma to na ge nang ni go channels viral te ra hange hung view le he berang to le ma na pakang ma I guess second step ne ge replace pakang ma ke design na description ga pi ke na public he le public he ge play public he ge design na anyone can search for and view he ge ani direct ka ten le close to YouTubers di mra ma ko to te mi be unlisted ke ra lam ye ka ram ne anyone with the link can view he ni gu link nang gu link bang ko ram le na pi do wi ra nga ka le pasang na public hang gap ni han ji ka le ma na private ge ge design only people you choose can view le po ge option ka sum la le ma na schedule ge te zaina I get only schedule tele do le nong go video schedule tele bu le he na nang ting reading ge nang video ka do la ka bam di mi ma na hang sia video tet
cái cặp đồ lạc thì mi heavy lo cái nang rai bị tiếng cái nang besu cái cặp cái đủ ra mà nang net cái pe cái loài đi cái public hanga te pe ma hello do na cái na video sro cái cái le mà cái nang rating hello ra mà na cái sang cái ra hanga nang tele je bam je sidul hanga tele do bi le nang ting rui je ta do la pe mai cái nang na sidul tele le that po ki time tele lo je cái ro ba hanga pe sra le spo cái sidul cái je na august cái na cái ra do bi le september cái na cái le net cái na nang gu te loài de le kan stu public je nora me pi pera ba na nang na sidu tele lo kai ze na public hang na ji pe do bi le heberang taw de le ma ze na ai ka ma pi ke ze na ai location hebela location na kai do bi le nang ani ka ki na location kai ko go le spo na so location kai manipur hera mi to siam zera mi ma ta meng long zera mi kai do bi le ma ze na playlist kai ge ta zai na Zeme Technical playlist ke la le ka no sum na kai do bi le ma ze na ai ge hang rai le ka description gulam ga te rek le description gulam ga 5000 word pe bi ga nigo mate ra mi be ai ge in ka ai ge perai lu ze ai po the paste pe ka le ai the paste pe ka le title the paste pe ka le title select all te le se lu ze copy te pe ka lu sang ga back te ra lu ze description ga ge te zaina nang ni paste ke ro blog ga how to create YouTube channel se be pe te le se be rang to le ma za na po lu na mak se nang ni ge lu ze nang ni go YT studio ma ge lu ze nang ni go description pe de zaina agu description na ke kham je la mi le mata video de ki mi ka ke ni vi ge description ke ro ne le ma za na tag ram le jang ni ro ne me ro do bi le agu ko aya gu channels ke examples ke ge kai vlog ge ang agu ma ge description ge te zaina agu description ge vlog ge Zeme YouTube channels let pe Chulou ve ke la le na ke to te bi na ko ma kai ma mi be ko ma kai ki ran di zaina nong ne go YouTube channels de guideline ge na do lak para me ba mo le supposing na ko ma kai ki ma ko le Android phone Kinemaster editing app Zeme Technical Zeme Tech trick how to add and screen hero me agu aya 588 words angka agu lo le suppose nang ni go video lai na ge nang upload te rai bi zaina do aya nang YT studio me gelu ze same description ze digo me te perera nang ni te pe do le te pe te zaina I go le suppose na description ke na te bam zaina nang ni go channels le ze viral te do bi bam le suppose na I ko aya agu video ko upload te ga pe ge ka rai le suppose na ka copy kai lu sang ge aya ge rai lu ze description ma ge rai design back te per le full back te per rai design aya no ko video upload te khabe aya ge rai lu ze nang aya pe severo rai blog ge anka agu 617 kiran ni no se na nang lu to rai lu village aya anka agu description ge ka rai no village hebero to village ma ze na aya na YT studio me gyrai design YT studio ge gyte design nong nui kang ma pe sila le te kai ra tak ra ma suppose na in ko go video ge digo ma te kai mi veti lo le video te kai be je ai ge te de nong ni ro do village po ge I ko te ke gyte design Zeme YouTubers how to create YouTube how to add and screen hambrum te ke sra ka ki sula le nong ni go video viral te le design nong ni go te kle kai mi ra na le ma je na source ranking hangge Zeme blog sera mi Zeme channel sera mi sangge nong Zeme go pi nei jam no ge source te blog ge thok patra hang kai le din attack ma na descriptions kai mi ra nang ne hebra ta on le suppose na mai go video de nong upload te na chrome browser ne do ita na ge te lo ma na descriptions ra ma kai mi lo te gra ma thumbnail di ko mi kai mi ra bam le na kai mi ra nang le hebra ta le pi ga di be Zeme YouTubers ra man te na do to te le hebra ga di le pa dai go video na do ra ke le hebra ngai di le to da